pinipenitum kapreka pirthe peniwang foreign goods foreign products upuharmu use nang nilo lasolam nelegi puali nitum India Prime Minister नरेंद्र मोदी से अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। La solam neta che don dun la pen neder kali angton nituma Indian citizens angton dum la solam non pejo pen accept bomlo enke la solam pini pejon kali la solam heri tum Indian akethe leaders puno freedom fighters puno Mahatma Gandhi puno Jawaharlal Nehru puno Lala Lajpat Rai puno Bipin puno etc hai tum ta chini je nitum India lang hormu nitum Indian made product ba swadesi bupu Hindi pen bupu la so hormu phanjong se nitum use ba prioritize ba nitum nam ba nitum semal lo ba selam lo pulote nitum India self realign manpo langoi ultimate freedom mantulo long hai ne own perspective pen sidhe ultimate freedom में नितुम हमें तभी मिलेगा जब नितुम long ang ton dolab ba nitum India long jat hormuta dolab ba jat nam nang ni hong pen kapre ka pithe pen kapre ka countries pen one way pen nitum dim long ang ton dolab lo ba chi use lo ba selam lo pulote la ana pitlote nitum self reliant ban po self sufficient ban po lapen nitum ultimate independence ba ultimate freedom ta nitum long po la sormu pini pen choche la sormu aprang nitum freedom fighters tum da chini 1947 aprang nitum independence long le aprang ta Swadesi movement 7th of August 1905 ahutta launch Swadesi mane nitum India long se mar hormu phansi Swadesi pu hala sohut nitum Britishers tum haji nitum haji Britishers tum sang dominate mathila sote kalima till 1947 an la sot pilo claim ke nitum Indian freedom fighters tum angton phana pulo rat tum phan thal no bujailo je nitum Swadesi nitum India ahormu by made in India products nitum da ke selam hormu si use nahi British hormu nitum use nang nei pu इनके foreign goods लाइक चॉय पे री पुने पे ने British pen इनके जॉर्जर तुम बा ब्रिटेन में निवांग बांग हॉर्मू UK पेन वांग बांग हॉर्मू लाइक फानी तुम पिलो क्लेम के मे काइलाप use लाप expel लाप इनके नि तुम इंडिया लोग सेलाम हॉर्मू लाइक से नि तुम use पंचेंग नो बा दाक्सी सेलाम फान आंसू से नि तुम effort पिलो इनके लासन अर्थात non cooperation movement महात्मा गांधी 1920 to 22 अनिकान के लॉन्च कुपी फानो के लॉन्च के just because we want the freedom from British products intum British hormu phala sota kailap lo office puno ahla sote British tum office ang semani tum India long British office puno courts puno school colleges angton British tum ang se sel so inkhala so angton teachers tum ta by students tum ta school college dunde lab engi pini Britishers products hai Britain products tum me kailap dukani tum ta pa George lab ba vendors tum da Georgia ba payus sel labla nitum mana pela so nitum British products pan expel lablo boycott lablo British products pan inkin tum use sel lablo inkela sormo aprang pelo tum India long ke boycott pang cheng ba nitum India long hormu selam pang cheng lasi non langda pote nitum India long made in India product ta dopi khangjang lo just because hala so decision and pot hala so initiative ki enjoy ni sinon India long kapre Indian brands ta dopi lo but nitum use inke non anta nitum pudam purote British under si do tenglang they are dominating us directly or indirectly inke nitum first war of independence British tumpe nitum che dancheng mantulo chinima 1857 aninkan people athema la so aninkan hut bala so prang hut nitum Indians tumpan nang lang select ping nang lang rob job hinda promotion nang pipe lapen economic hin punoi political hin punoi angton hin penta nitum phan nang dominative Britishers tum amar munitum aning kang lo je hala sohut economic sector hin tangka moha in tanitum Indian munitum borbad lablo companies so factories lahai da sob borbad lablo thema people lo Britain pensi products bang hala dak hormusi nitum Indian market lo munita hem nang jorret ba bazar lo nang jorret choi pi ben chenglong angton so pran nitum India long si choi pi ri ben chenglong angton nitum semar mani tum me thang si semar mani thang si claim but hala hai company hormu Britain products
choi pi ri pen chenglong ang ton ki chor mu lahai hadak pen wang joy ni si nitum Indian company aso sok factories companies chidul lablo athema langoi isi company solai phan munitum products nam lo pulo te company no paisa dam lo pu hatum raw materials pen chengla to namun pa ba hadak sakuri claim to hadak job claim dum da salary pini kalima aleta duni company inke jong se hala dak Britain hormu jong se India market lo wang la hala si munitum nam red pote la chilu chok lo si laso a join ne pen ta nitum kachidan cheng British pen 1857 and inkan inke non lango non anta nitum phan ang dominate bob lang Britishers tum koson lo atema lango ki thur pena morning to night an nitum kupi hormu lo use se Britishers ba foreign goods foreign products in on the use pom ni example lang bipo nitum brush kori ri hai Colgate pilo nitum made in India product ma kali Colgate ke American company inke nitum adap brush mariet emangchi murmur hai face wash Garnier kona company lo India company kali French company nitum India made in India product kali lapen Nivea non che thangping Nivea cream anu tinte uses maximum tu nang tum de use lo mine theklong lo mine Nivea pilo Indian company ma kali kona company lo Nivea ke Germany company lason thak si non anda nitum phan etc dopik lang prek nitum phan indirectly pilo Britishers tum puno ba foreigners tum kapreka countries tum nitum ang dominate bom la atham nitum hemlong ang ton lut lab lo non nitum lang nam de choi pe ri pen chenglok ang ton kona products lo made in India kali sikyo kaprek a countries pen sinang export port itu India lo ke lahai hormu sin itum nam bom ke nitum nam lo pulo te pilo je plang ke la so tang kanalo dam poke foreign long hadak si tangka dam poke malo plang ke hala dakar leng tum kalima kalang lasi nitum Indian brands pa nitum India long nitum long rilong nitum dim long samar hormu pan si nitum dak brands pan si priority pini non yong si ni narju mani pan pulo te Indian brand toothbrush amen pilo pulote maximum tu nangtum 99% tu mang than thek thi nangtum Google lang le ba lason search si lang le pulote nangtum than thek thi Ajanta Sparkle Indian made hormu tan nitum namne rasi ki namne prang edi nitum langni je made in India product ma made in Japan ma made in US ma laso hormu nitum ke lang ke nang sot enke hormu same nitum India long semar hormu ke made in India product ke volong ki menai hormu pule pudam da chok ba ni pik nitum Indian made in India product Chinese products only Chinese product in arnisi nampa pena binu dakti anu tine chin lo Chinese products ke reliable kali trustable kari pu but Indian product ke trustable Patanjali ta nitum Indian made product lo I Patanjali hormone nitum use na pa nitum hala high use ro asi nitum thinking hedi asap sochi change chet pen nitum namne phrang lang no pulote Indian hormone theklong bote Indian hormone si namni itum dak hormone si namni dak hormone nitum namlo pulote nitum India long tangka wang nitum India long tangka nitum namlo so product pulote company long tangka dam bo company long tangka dam lote hadak employees hadak sakuri claim tum do pik hala tuma hem suli po asomar pa poreun po ba lifestyle pini po pini improve po kalima lason ek thang kera so poisa nalo Indian government long nitum Bharat nitum India long mache dokok po ke non jong si pini lang dam pulote nitum India fourth largest economy in the world manelo Japan phanda nitum lead elo international monetary fund report day Japan phanda nitum lead at non number 4 tangka moh ke ongnai a country India manelo first ke mala USA second ke China third ke Germany ladat non India enke Modi ji nitum Modi honorable prime minister of India alangli a dream doje India phan third largest economy world long se mari pu nitum India 100 years independence celebrate aprang nitum India phan developed country semari pusi kipu 100 years nitum India independence pantulo pleng poke 100 years nitum independence ke long hai mantulo pleng poke chini ne maximum tum chini ne din yang than po 2047 ninkanu te nitum Britishers tum pen independence ke long pharoisi apine pleng po independence 100 years lengpo enkela so prang nitum India phan developed country USA puson ba Germany puno lai tum son nitum India phanda developed country se mari pusipo nitum Modi ji enke third largest economy chorali nitum number 1 da semar un jongsi nitum lahai ke nam hud ba nitum India long hormu use pulote and we have everything nitum India long jat hormu da dolap
isi hini hormu iripen hedi ang ton hormu nitum long du lasi nitum hedi Indian hormu Indian products Indian brands pan priority pini nam nai nam lo ba lapen dak nitum production pan bor ini inke non lango nitum India long production pan anu tinta non startup koribom lo India long 2 lakhs more than 2 lakhs startups do mane asosa company factory lai khuli bang du piglo si nitum ta u nitum long le long raw materials pen chenglok jat ta do the unang ne nitum sub quantity pen nitum production kori nang di 100 ta 200 ta kori nang la so fit nitum nam bom anke nitum hormu dak semar hormu pulo theglong lo purte nitum nam ta nam ni sem hormu nitum dak ador kom chet pen long ipute people nitum nam ni da ni foreign goods foreign products pigam lo nam ni kali malasi nitum pangcheng ni asosa business pen sita me di nitum pangcheng no pulo te enke lason business claim pan nitum India government pen Indian government pen schemes ta dopik startups fan lasi startups pin office long damo hadak nitum approach noi jongsi nitum company kholi ba factory kholi ba pini samal selam ji pulote hadak dam penchi chingkilo pute poisa ve tangka moha ve pute loan lahai ta longi enke government hin pen non lason startups tumphan ba pini pangchengi company samari ba pini ne pangcheng lahai tumphan ke pangcheng aning hang tumphan loan schemes lahai dopik asi lahai asam sa khobor tun chet pen lahai hormu nitum India long mat nitum semal lo pulote selam lo pulote nitum da contribution do pon nitum India phan pa develop phan asi government sarkar phan chot nitum depend chot chok nitum public general public tum da jong si claim lo pulote nitum phan pan su se sarkar hin penda schemes anang pibom lo nang people an su se ab nitum India ta develop pa develop un nitum da kalima engge sonlam nang than nitum India long weapons mane rone chedan hormu hele punoi pe ne missiles pen chenglok lahai hormu he nitum India long e angton hormu dolap lo Indian medang se nitum maximum use ke ong lo engge nitum we have already achieved self realign in defense sector mane lahai hormu pini hele pen chenglok lahai hormu hedi nitum India long si production ke ong lo laben foreign hormu nitum use elo tata ke nitum success elo la sohin banke but nitum ultimate success mantulo long po when we will have everything mane ke chormu pen chenglo choi pe ri pen chenglo ang tonjong sin dum India long production do lablo pulote lanu tentum ultimate success ultimate independence itum long po asi we should start producing itum startup kurini lapen langoi we have everything itum India long ang ton jat hormu tan itum India long do lap khangjang nitum capabilities do capacities do just nitum isi decision en pen startup nang po lapen potential do possibilities ta do ke hang ton hormu nitum long do lap lasi nitum lang pen lang pami pen si hormu lai ta namni in the made in India product pulote ba itum suppose example itum Karbinglong district long hormu ba Assam long si production hormu pulote Ladakh hormu phani ke nam phanse nitum body nei lalo pulote ba nam nengi lalo pulote nitum la sotang kanal dam poke nitum hala nitum suppose Karbinglong district long SMRP ni achar company dolo la nitum nam lo pulote ene kaprek foreign company products doi mine la nam lo pulote asotang ka nitum Karbiar lenglong dampo Karbinglong Karbiar anglong long dampo Karbiar lenglong dampo Karbiar hala so company long dampo factory jat no he hatum long dam lo pul hatum ta suliun pada kam claim tum da dupo hatum da hem laji solaun potang kam hawang po asomar pachar liun po jarun po kalima inke company ta ko growth po hala tum mana profit ta ning sab so kalima jong sin itum namne det nitum la so initiative jong sen e decision en rekthi namne det pulo te la so muni ta chilu chok ta da kam claim tum ta salary long det po ba bonang kok po company lasi nitum namne phrang sab so matha nangji lang nang ni je kona long semar hormulo nitum India long semar hormu ba nitum Karbinglong ba nitum Assam long semar hormu ba Gujarat nan nitum India long hormu kalang ma kalima ke same hormu Indian products ta do lapen foreign products ta do tume pilok nang po claim nang po ga nitum Indian products man se nitum chichus nang specific topic puthak video semar ni selam ni pulo tang nitum ne phan comment nang than da me de la so puthak ne research kuri por so puthak inke video semar pen Karbi pen especially ni la so video non Karbi content pulong sa upload pu YouTube long tani si Karbi content pu khulia lo just for you lasine tum Karbi rat phan pa buji phan pirthelam pa chini phan sina so Karbi content pu istemal lasi hadak damra follow noi Karbi content pu Facebook long search noi follow noi Karbi videos la anso se ke lang phan apen YouTube long laing bolte Karbi content pu YouTube long search noi arenke YouTube long lang lo bolte higher quality non nangtum lang bom la so quality pen high quality pen nangtum lang uni lasi YouTube long ta Karbi content pu damra search ignoi
subscribe noi Facebook long da follow noi ke lan su se ne karbi content karbi pen pir thelam nang pachini pon po kali polo te nang tum nitum karbing long lo pilo karbilam karbing long a news lai silang chot ba karbilam nitum karbing long a specific hadi si chit so reason long a hormusi chini choti state long kaprek prek states long punoi northeast long punoi India long punoi wall long kopi pc pir thelong suli bom ma nitum maximum tum nitum karbing long rat tum chini ne kali me lang solam nang nitum ne phan comment long ekdom genuinely nang than tha asi pir thelam chini lo prote nitum 500 से और मु knowledge ता दो पो नितुम brain हम लोग का brain खोलेगा right लांस उसे नितुम smart तमन ऐसे लासन वीडियो लांग फान कार्बी content Facebook लोग follow नोय page पांता लापेन YouTube लोग ता दामरा subscribe और निंजे बमते देर बम बड़ा वीडियो दे एकदम निंजे रहते हैं ऐसे चेतोंग तो ना कपड़े वीडियो लोग